Film počinje u Španiji, gdje vidimo kazino usred ogromne pustinje. Unutar kazina ćelavi muškarac ponovo i ponovo pobeđuje na ruletu, a sve to neko pomno prati na CCTV-u. Ubrzo nakon toga, zaposleni Gerard vodi momka po imenu Federico do kazina, gdje on prilazi ćelavom muškarcu. Federico dodiruje njegovu ruku i brzo se izvinjava, govoreći da ga je samo pomešao sa nekim drugim. Federico zatim odlazi da igra na slot mašini i ostvaruje ogromnu dobitak, dok ćelavi muškarac iznenada počinje da gubi sve. Ovdje iznenađujuće saznajemo da je dodirivanjem ruke tog muškarca Federico u suštini ukrao njegovu sreću. Kasnije, Federico i Gerard stižu do bunkera ispod kazina, gdje se vidi muškarac koji sedi na stolici sa crnom krpom preko glave. Nakon što Gerard ode, muškarac konačno skida vreću, a njegovo ime se pokazuje kao Samuel, vlasnik kazina. Tu Federico otkriva da je došao da napusti posao, pa Samuel priznaje da ima bolove u grudima i da će uskoro umreti, nakon čega će sve što posjeduje pripasti Federiku. Ali Federico uvjerava starca da neće umreti od starosti i također tvrdi da ne želi ništa što nije zaradio. Samuel mu zatim podsjeća kako ga je pronašao u ruševinama nakon zemljotresa, uzeo pod svoje okrilje, obrazovao ga i čak naučio kako da koristi svoj dar. Međutim, Federico tvrdi da je sve to bilo zahvaljujući njegovoj sopstvenoj sreći i potom izlazi iz sobe. Federico zatim pakuje svoje stvari u aktovku, dok vidimo da Samuel iz nekog razloga ima ormar pun polaroid fotografija. Kasnije, dok Federico ulazi u lift, ponovo mu prilazi Samuel. Starac dodiruje Federica, dok izjavljuje da je on bio taj koji je otkrio njegov dar, a sada namjerava da mu ga oduzme. Nakon što ga poljubi u obraz, Samuel konačno odlazi, dok Federico ostaje uznemiren u liftu. Kasnije vidimo Federico kako ga Gerard i još jedan muškarac voze iz pustinje. Razgovaraju o tome kako mu je starac oduzeo dar i sada ga mogu dodirnuti bez straha da će izgubiti sreću, pa ga izudaraju prije nego što ga bace pored ceste i odvezu. Negdje drugdje primjećujemo serijski broj tetoviran na Samuelovom zglobu, što otkriva da je preživio koncentracioni logor. Scena se zatim prebacuje na 7 godina kasnije, gdje vidimo povrijeđenog muškarca kako gleda u zvijezde i čini se da je na mjestu avionske nesreće. Kasnije, vlasti identifikuju ovog muškarca kao Tomasa Sanza i pronalaze polaroid njegov sa ženom. Tomas je odveden u bolnicu, a doktori su zapanjeni kada pronađu veliku količinu novca zaljepljenu oko njegovog tijela. Nakon nekog vremena, Tomas konačno dolazi svijesti i pokušava da ode, ali tu je policajka po imenu Sara, koja odmah uperuje pištolj u njega. Uvečer vidimo Federica sa čovjekom po imenu Horacio, koji se hvali kako je izbacio svoju ženu iz kuće, nakon čega mu je u ruke došla ogromna ček od 500.000 peseta. Uskoro, Horacio stiže na autoput, gdje si zavezuje oči crnom krpom, dok se Federico vidi kako snima s druge strane. Ispostavlja se da je to sve test da vidi koliko je srećan, gdje mu na početku ide dobro, ali na kraju ga ubije vozilo dok Federico gleda u užasu. Sljedećeg dana Federico je u svom stanu kada prima glasovnu poruku od žene po imenu Claudia, koja ga obavještava o jedinom preživjelom nedavne avionske nesreće. Ona tvrdi da je, pošto njega nije bilo, uzela dosje i da će ga to koštati duplo ako ga želi. Kasnije, Federico odlazi da vidi Claudiju i saznajemo da su oni agenti osiguranja koji zastupaju aviokompaniju, pa joj daje novac da preuzme slučaj. Zatim, Federico stiže u bolnicu gdje razgovara sa Sarom koja ga obavještava da je Tomas uhapšen zbog krađe. Ali Federico kaže da mu je samo potrebno da Tomas potpiše neke papire kako bi mu obezbijedio odštetu od 25 miliona peseta, za to što je jedini preživjeli avionske nesreće. Kasnije, Federico se konačno sastaje sa Tomasom i traži od njega da potpiše dokumente kako bi primio odštetu. Također, obavještava Tomasa da je izuzetno srećan, jer je postojala šansa 1 u 237 miliona da bude jedini preživjeli nesreće među 237 ljudi. On tada poziva Tomasa da za njega odigra igru, zauzvrat za njegovu slobodu, jer ionako će uskoro ići u zatvor. Tomas ostaje zbunjen ovom čudnom ponudom, ali ih prekida stražar. Te noći, Sara sjedi u krevetu i čita Tomasov dosje, a na njenoj je prsima velika ožiljak. U međuvremenu, u bolnici vidimo da je Federico onesvijestio dvojicu policajaca koji su čuvali Tomasovu sobu i lako mu pomaže da pobjegne odatle. Kasnije, u autu, Federico kaže Tomasu da će koristiti njegov novac od osiguranja za prvi ulog, zatim igrati igru i na kraju podijeliti dobitak 50-50. Tomas se pita šta se događa ako izgubi, ali Federico ga uvjerava da se to neće dogoditi. Zatim strogo naređuje Tomasu da ga nikada ne dira
i da mu nikada ne fotografira. Nekoliko vremena kasnije stižu na odredište, gdje recepcionar traži Thomasovu ličnu kartu, pa mu Federico daje VHS kasetu. To je vijest o avionskoj nesreći koja otkriva da je Thomas jedini preživjeli nedavne nesreće, a također je optužen za pljačku banke. Zatim ih vode u sobu gdje recepcionar iz nekog razloga namaže Thomasovu kosu melasom. Nakon toga stižu u sobu gdje grupa kockara kocka svoje najvrednije stvari, poput konja, kuće i automobila. Thomas također sjeda s njima i ulaže novac od odštete. Međutim, čovjek po imenu Alejandro izjavljuje da neće igrati za njegov novac, nego za jedan od njegovih prstiju. Prestravljeni Thomas odbija da igra i izlazi ljutito, ali Federico pokušava da ga nagovori, tvrdeći da neće izgubiti ni pod kojim okolnostima. Također, podsjeća Thomasa da je on jedini preživjeli avionsku nesreću, jer mu je dar da krade sreću drugih ljudi. Na kraju, Thomas nevoljno pristaje da se pridruži igri i ispostavlja se da svi kockari moraju da naprave polaroid fotografiju onoga na što su se kladili. Uskoro im se vežu povez preko očiju i svjetla se gase, nakon čega veliki insekt počinje da zuji oko njih. Kada se svjetla ponovo upale, vidimo insekt kako se smješta na Thomasovu glavu, otkrivajući da je on pobjednik. Scena se zatim prebacuje na Samuela, koji prima poziv od Federica, koji ga pita da li još uvijek igra. Samuel je zatečen što ga čuje, a Federico mu kaže da neće umrijeti od starosti prije nego što spusti slušalicu. U bolnici, Sara saznaje da je nečiji neko otrovao kafu oficira. Sljedećeg dana, Thomas i Federico se uzbuđeno voze svojim novim autom i stižu do luksuzne kuće u predgrađu koju su osvojili. Uveče, Thomas zove svoju djevojku, Anu, sa obližnjeg javnog telefona i izražava koliko mu nedostaje. To Anu veoma dirne, ali nažalost vidimo oficira iza nje kako pokušava da locira poziv. Nekoliko trenutaka kasnije, Federico mirno spava, kada ga neki zvukovi probude i užasnut je kada vidi nekoliko policajaca kako prilaze. On brzo budi Thomasa, nakon čega obojica muškaraca žure da pobjegnu iz kuće. Thomas uspijeva da se popne preko ograde, ali Federico je prestar za to, pa Thomas na kraju krši pravilo da se ne smije dirati i pomaže mu da se popne. Uspijevaju da pobjegnu na vrijeme, ali Federico upozorava Thomasa da ga nikada više ne dira. Zatim odlaze autom, a Federico grdi Thomasa zbog njegovih nepromišljenih postupaka. Pita za djevojku, a Thomas otkriva kako je Ana trebala biti na tom avionu, ali je propustila let, otkrivajući da je i ona veoma srećna. Federico zatim kaže da moraju brzo pronaći javni telefon da obavijeste vlasnika kuće, koji se ispostavlja da je Alejandro. Scena se zatim prebacuje na Alejandra, koji lomi prozor na kući, čineći da izgleda kao provala. Zatim se pravi kao da ništa ne zna pred policijom, a kada sretne Saru, rukuje se s njom. Policija pronađe razbijeni prozor i vjeruje da je bila provala, ali Sara nije uvjerena. Počinje da prati Alejandra i uskoro pronađe mali komadić stakla u svojoj ruci koji se zario kada se rukovala s njim. To potvrđuje njene sumnje, pa nastavlja da ga prati i hapši ga pri prvoj prilici. Alejandro se naljuti kada ga dira da mu stavi lisice, pa je udari, što dovodi do tuče između njih. Zatim otkriva da zna šta se dogodilo njenom mužu i kćerki i kaže kako ona dobija sreću iz nesreće drugih. Alejandro nudi da je odvede do Thomasa ako mu oprosti, na šta ona pristaje. Zatim je Sara vodi do svog stana, gdje joj pokazuje skupu sliku koju je kupila od novca dobijenog od osiguranja. Alejandro je potom pričao o Jevrejinu, Samuelu, koji je preživio koncentracioni logor i otkriva kako glasine kažu da kogod Samuel dotakne, izgubi svoj dar i postane običan. Tokom njihovog razgovora, Sara se udaljava mislima i prisjeća se vremena kada je vozila sa svojom porodicom i doživjela strašnu saobraćajnu nesreću. Kasnije, ona i Alejandro dolaze na kockanje, a na recepciji ih muškarac traži ličnu kartu. Sara mu pokazuje dokument o saobraćajnoj nesreći u kojoj je jedino ona preživjela, kao i skupu sliku na koju planira da se kladi. Negdje drugdje vidimo Thomasa i Federica u autu, a Thomas ga pita zašto sam ne igra, na šta Federico kaže da je to zato što nema dar, te ističe da je čovjek bez njega beskoristan.
Zatim, Sara i Alejandro se odvode u sobu gdje 5 osoba sjedi iza staklene pregrade. Ispostavlja se da su te osobe zarobljenici, očajni za novcem i kockarima je dozvoljeno da ih dodiruju koliko god mogu da bi ukrali njihovu sreću. Kockari biraju svakog svog zarobljenika i prave polaroid fotografije, nakon čega ih vode van i traže da se povežu povezom preko očiju. Organizator igre uvjerava da pobjednici mogu ponijeti kući zaradu i zarobljenike. Nekoliko trenutaka kasnije Thomas i Federico također stižu tamo i Thomas mora izabrati posljednjeg preostalog zarobljenika. I njega vode na dvorište, povezane oči, i svaki od njih dobije priliku da dodirne svog zarobljenika, a zatim ih zamole da bace par kockica. Kada dođe Sarahin red, ona se toliko prepusti trenutku da počne strastveno ljubiti svog zarobljenika. Uskoro se pribrala, skinula povez s očiju, a kad je vidjela Thomasa, skinula je i njegov povez i držala ga je na nišanu pištolja. Ali prije nego što je mogla išta učiniti, organizator igre je onesvijestio i proglasio igru nevažećom. Iskoristivši to, Thomas i Federico pobjegli su odatle, dok je s druge strane Alejandro udario onesvještenu Sara jer je uništila igru. Zatim joj je rasparao bluzu da pokaže ožiljak i rekao joj da ne zaslužuje svoj dar prije nego što je otišao s polaroid fotografijom njenog zarobljenika. Negdje drugdje, Thomas pita Federica šta da rade sa ženinim slikom, pa mu Federico kaže da je zadrži jer joj je sreća sada pripada njemu. Kaže da što više imaju slika ljudi, to više sreće dobijaju, a neki momci čak kockaju te slike kao uloge. Thomas se ne osjeća ugodno s tim, ali shvata da nema izbora nego da nastavi. Sljedećeg dana vidimo Federica kako vozi negdje dok Thomas duboko spava, pa Federico koristi trenutak da ukrade polaroid Thomasa i Ane. Negdje drugdje, Alejandro stiže u šumu za još jednu igru i susreće organizatora igre, koji se ispostavlja da je Gerard. Alejandro postavlja svoj ulog, koji su polaroid slike dvojice zarobljenika iz posljednje igre. Thomas i Federico također uskoro stižu, a bez Thomasovog znanja, Federico prereže polaroid na kojem je on sa Anom i jednu polovinu stavi u ulog. Kasnije, Federico laže Thomasa, govoreći kako je uložio sve što su imali, čak i ček. Kaže da će nakon večeras otići u Cancu na posljednju igru i da će nagrada biti toliko velika da više neće morati igrati igru. Uskoro igra počinje, a igrači imaju ruke vezane iza leđa i povez preko očiju dok trče kroz šumu punom brzinom. Mnogi od njih na kraju padnu na zemlju u bolu. Neočekivano, Thomas se također zabije u drvo, a Alejandro na kraju postaje pobjednik, što šokira Federica. Međutim, umjesto da pomogne svom povrijeđenom prijatelju, on odvozi odatle, ostavljajući nemoćnog Thomasa da traži prevoz od Alejandra i Gerarda. Na putu, Thomas primijeti Gerardovu aktovku, pa je tiho otvori i šokiran pronađe Aninu sliku unutra. Pita šta ona radi tamo, pa mu Gerard uperi pištolj, dok Alejandro kaže da ona sada pripada njemu. Thomas nevoljko vrati sliku, nakon čega ga dvojica muškaraca izbace i ostave pored ceste. Scena se zatim prebacuje u kazino u Canci, gdje vidimo Alejandra obučenog u bijelo odijelo i vidno nervoznog zbog svoje posljednje igre. U međuvremenu vidimo Anu u njenom stanu, koja odlazi na spavanje sa tihim osmijehom. Uskoro, Samuel je prikazan sa kapuljačom preko glave, nakon čega Alejandro ulazi u sobu i sjeda ispred njega. U isto vrijeme vidimo Anin dnevni boravak, gdje policajac koji je ranije slušao njen poziv sada čisti svoj pištolj. Nazad u bunkeru, Gerard puni revolver sa 5 metaka i daje ga Alejandru da igra igru ruske rulete. Alejandro se sada priprema da puca u Samuela, a u isto vrijeme policajac u Aninoj kući se muči kada mu se pištolj zaglavi. Alejandro pritiska obarač, ali je prazno, pa Samuel konačno skida kapuljaču i uzima revolver. Dok Samuel pritiska obarač na Alejandra, prebacujemo se u Anin dnevni boravak, gdje policajac slučajno puca praveći rupu u zidu. I šokiran je kada vidi da je pogodio Anu u leđa. U međuvremenu, u bunkeru, Alejandro mrtav leš se mota, a Samuel gura još polaroid fotografija u svoj arhivski ormar, što objašnjava zašto je toliko srećan. Scena se zatim prebacuje u bolnicu, gdje Sara dolazi da vidi Anu, koja je uspjela preživjeti metak. Sara traži njenu pomoć u pronalasku Thomasa, a Ana objašnjava zašto nije tog dana ušla u avion. Ispostavlja se da joj je Thomas rekao da je više ne voli i na taj način joj je spasio život.
Negdje drugdje vidimo Federica kako dolazi u svoj ured, gdje nastavlja da uništava Tomasov ček i dokumente, ali ga iznenada konfrontira sam Tomas. Tomas ga zatim vodi na izolirano mjesto i počinje ga nemilosrdno tući, dok zahtijeva da mu kaže kako može izvući Anu iz ove nevolje. Federico otkriva da to može učiniti boreći se protiv Samuela i vraćajući ulog, budući da je Alejandro sada mrtav. Kaže da je Samuel kralj sudbine i da niko nije preživio protiv njega u posljednjih 30 godina. Shvativši da nema drugu opciju, Tomas odlučuje da krene u ucancu, a uskoro i Sara biva obavještena o ovoj vijesti od strane misteriozne osobe. Nekoliko vremena kasnije dvojica muškaraca stižu u pustinju gdje se Tomas oblači u isti bijeli odijelo i izgleda vidno nervozno. Zatim odlazi da razgovara sa Samuelom, koji počinje pričati priču o svom djetinjstvu u koncentracionom logoru. Samuel otkriva kako su njegovi roditelji, braća i sestre, pa čak i njegov najbolji prijatelj nestajali jedan po jedan, ali je on sam preživio koristeći njihovu sreću za sebe. Čini se da starac i dalje nosi krivicu zbog preživljavanja, dok su svi njegovi bliski umrli. Kasnije Sara također stiže u kazino i dok luta pronalazi lift koji vodi do bunkera ispod. Ona nastavlja prema tamo, dok putem radija obavještava svoje kolege. Dolje muškarci se pripremaju za igru, a Sara također dolazi sa svojim pištoljem, ali kada pokuša kontaktirati svoje kolege, radio ne radi. Nazad u igri Tomas kocka Federica, dok Samuel kocka Anu. Revolver je napunjen, a Federicu je rečeno da napusti sobu, pa on Tomasu kaže da ima vjeru prije nego što ode. Igra uskoro počinje, a Tomas ispaljuje prvi hitac, ali je prazna metak što ga vidno uplaši. Samuel tada uzima revolver i pokušava pucati u Tomasa, upravo kad se Sara pojavljuje, pa Samuel povlači obarač da puca u nju, ali je opet prazna metak, što ga iz nekog razloga nasmije. Gerard gasi svjetla, nakon čega svi počinju pucati u mraku. Nekoliko trenutaka kasnije Federico se vraća u sobu da vidi sve tamo pogođene i na ivici smrti, osim Tomasa koji je potresen. Federico zatvara Samuelove oči i tiho mu se oprašta, dok Sara zamišlja Tomasa kao svog muža i izjavljuje da ga više ne voli prije nego što umre. Tomas tada uzima sliku svoje djevojke i nagovara Federica da odu, ali ovaj odbija i kaže Tomasu da ide sam. Dok Tomas odlazi, Federico sjeda na jedan od stolica igrača i pali cigaretu, dok sluša dolazak Sarahino kolege. Napolju Tomas pali Aninu sliku da je drži van problema, a zatim trči u pustinju dok film završava. U redu ljudi, hvala što ste gledali. Ne zaboravite lajkovati i pretplatiti se za više.